Chomuhendo nagirangu okwiho mwaka gwa 1998 atwira hitaka eryo lyayegurire n'omwami we konka abantu abari kugira ngo bine cyapa cy'itaka eryo nibenda kubihaho tukatura hari ikibanja 98 kutwatira ari ikibanja nije nazariraho abana twagura ikibanja turatura mu w'amazi arico turakozesa twagura ikitu kutwamazire kugura ikitu twagumuhaho hakibanja turakikozesa twirendagano yitu endagano twagigwika hagumira hejuru taragwa habwo kubendagano turamangu niyo urayijara kwa kanisura mwereke endagano omwaka gwa 2015 abantu abugurori yatayatura amazina gabo bakija n'enkoni amafuka emihoro hamwe n'obusare bamutera bari kumubinga hakibanja cye hamwe nabekaye mukasheshe ntera n'abatabani banje tuzayo tuhinga kutubire twahinga zaika nkashahina tubona abashija bija bino busari binene bitiho nefuka nesururu bahikaho bambuza iwo mucyara Dickson wakugambira ngo lima hano nabajyashe kibira kune cyanje barabanza bangambira ngo no kuhinga mpinge kandi nyine ndagano yacu nagira ngo kwihobwe batwirebera kirire kandi kikaretera abantu bamwe okungo mu cyaro bakaronde ndije myanya yo kuturamu nerizo abacyari magayo nerizisha hawazorashanga bariyo bari kuhinguka twagira ngo ubona nagiro inza mitima twatura habunkenke twaturi kurara habunkenke ndagira nti aba bana bitutwe kutwakura turi hari tarutaru habusinika mino aba bana bituzire baraza kukuriraho twakufeje imbera tukagisiga bati yagurukuguru kuruga mu mataka gitu timwine cyapa aba bana turaza kubabasa tutekereza shano nangwa tuguze tugaruko witu kabare bwanyuma y'abantu becweke kigumana bataka government ecwiremo kubashura marra eri kubateraho buryo bwo kubatungire byapa abari kuza kuganyurwa omuhuregi harimo babuhonda umugombora ya Kasita egombora ya Kibijo Bwanswa hamwe n'endijo myanya Kasenge Tom John Fisher commissioner w'akakiko k'ebyamataka Uganda Lands Commission nagira ngo amataka agaraterwa hebyapa nagashangwa mwishaza ya bugangize mpango yabiremo abaganda omyaka yira ekiseera ekinatwalibwa byapa bino okufuluma kijja kusinzira ku nsonga enkulu bbiri ensonga esooka ettaka lino ddene nnyo liriko abatuuze bangi lisuka mu square mile 2 abapunta bano balina okukuba kibanja ku kibanja n'amasomero gonna n'amalwaliro gonna n'obutale bwonna obuli mu ttaka lino n'enguudo zonna zisaamu obulungi n'olwekyo omulimu munene nnyo abataka batwire byali habunkenke batina bari kuteekateeka ngu obwira kuhika bari ababinga konka eriizooba twatunga okulumba kurwa mu Uganda Land Commission abakomishona aba bari aha batugambira ngu kutandikana n'olwakana baza kwija bigura empenda surveying ebibanja bya buri muntu John Fisher okurire hurregi yo kwabantu byapa nagira ngo government ya President Museveni eriyo netereze byashobero mu government zabirezerho kandi buri muntu ari ahita ke government guzire basiringa cyapa kubanga cyapa kisigira kusigaranga kiramu kirira ivunga bakikuwadde nate kiyonjo bisomeke biriko bwaba wenchuka yonna nagabiyeko natonzeko mucyo mwenyine bagira ki mabawandike enchuka basazaamu wano nebateekamu erinnya epeera ogwoguziza erimba kugu abali kwija kupima amataka gitu twakiri aguno mulimo gw'amaani kandi omulimo muhango munyambe mubakwate je mubakunde nk'abaana banyu omunyishengero wa Bugangizi East agaba Aisha Black nagira ngo abantu be babiri nibatinisizwa munonga kubingwa amataka gabo kandi iki kibiri nikibaremesa okukora na programs zamani ebyapa ebitwe turafacinga ayitaka rya St. Landlords twe turafacinga challenges zamani ushanga kabine byapa byenyine barija kutinisiriza abantu batakinyamba abantu batakistama hata road development y'omuntu yo kugira ngo kabase kukoraho ninga ine sentence zo tubasa kuombeka na flat adati na kuombeka flat Honorable Aisha ayongere yashaba government okuteeka abantu abo abatari kuzaganyura mu nteekateeka egi gasha kwa Honest Master yahabwe abwatayali West omureka kumiro